Unyok, kawasan unyok. Kawasan mana deh? Oh, Ano, tulisan na di ba tayo? Dito na tayo. Hindi lagi makita mo lang to. Ito, ginawa niya. Ako to na. Ako to. Hamski Sarip. Ano ba yung Hamski Sarip? Sumabar ka na. Suwari yung Mikey. Mana na? Ya telur sila. Sama ya telur. Jadi di dalam nak kedut tu. Di mantuanan. Mulai ni. Mulai kap 2 meter. Tiga uwe kan lagi. Tiga uwe kan lagi. Ini nak tiga lagi. Rata ginawa, miada. Tur yang anak gua nih. Nah, terus dapat sen. Dengar ka naik desa. Bana kontra ya. Bengkasa. Mana sih kok? Atau begini? Umar. Menungkasan ada bangkasan na minit sa dagan. Menungkasan ada bangkasan. Ya putusin nun lagi na hindi mo bantay lang. Isa, dua, telo. Bawa mau nilai mana mileran? Nah, dia ini bagi live. Live mana ya live? Mata dulu live. Kailangan man. Live. Hati-hati ada mas serius ya. Silulit daw man. Sa kampana ya. Ada si Lolit tapi Sekapan ayam mai. Agi sore kon. Ya Lolit tau mar na kon. Lolit tau mar ka. Hindi siya gimayo. Ano ya Lolit tau mar ato. Bueno, ini pila ko ni wa. Da. Kailangan yung mega man. Pira. Sumber. Tapi nga rumay. Pila magatos ngi mo. Skap pa ko na pwede doon. Atewa yung makupin.
Pizza. Sa Facebook. Ano nun yan ang pagilayan? Sa live. Kita dulu sa kita ko na mag-live ako. Kung ano yung opinion, nakilan yan. Sa YouTube. Di, sa Facebook. Ha? Sumsum pagarya ka na. Hindi mo doon ron. Pagarya ka naman din na. May acting ka na kay. Masuso ka na eh. Gumagawa na yung mayamat. Ha? Yung ano yung sip. Nata. Miaglay. Kapan? Saan kami? Dalam. Besar kami ya di Bunta. Mapuro ada. Kasi? Ya, kami ada ko milig ko siya, tim yung harang bayan ko. Wala na. Harang bayan wala na. Tingin namin yan, tripik mo na mama mo. Kau tentu. Itu kan semuanya namanya. Gusto niya mag-like. Mag-like ka na. Pag-react na yan. Pero may hindi ulan. Hindi na mag-like. Ha? Pinakilay mang. Mag-react ka na. Wala ko nagunta na pa natin. Oo. Matolong tiar yung buru-buru bukan pa yung lana solek. Kalau bukan pa yung lana. Yung buru-buru solek. Ya tanong ko niya nanya nandiyo na natin. Ego mo kasi po sa musika. Ah, kaya malang ba? Tingin na. Si Karo ba yung lana? Ha? Si Karo ba yung lana? Siya kantang ba siya?